Slav Lwabin tamaşavanên hêja di çarçoveya cîbcîtirina xalên rêkeftina 29 meha çile ya navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkî ya Sûriyê da îro wê 400 dîlgirtiyên şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk werin serbestberdan. Niha em jî li çarxereya Sebaxê ya li bajarê Hesekê hene li gorî zanyariyên ku Hêzên Ewlekariya Hundirîn belav kirine wê tam demijmêr duyên nîvro 400 şervan bigihîjin vê derê û ji aliyê malbat, xizm û kes û karên xwe ve werin pêşwazîkirin. Ji niha ve jî li dewr û berê çarxereya Sebaxû li giştî li kolan û taxên bajarê Hesekê qerebaliq û çûn û hatineke yek car zêde heye. Malbatên me, dayîk û bavên me ciwan tev li vê derê bi eşqeke mezin li benda dîtina girtiyên xwe ne wan şervanên ku di şer û pevçûnên dawiyê de di meha çileyê de li herîm û bajarên cuda cuda yên ku hatibûn dîlgirtin malbatên wan tev li benda wan in, tev li benda wê yekê ne ku çavên xwe bi dîtina wan kil bikin û dilên xwe bi dîtina wan geş û şad bikin. Li kolanên bajarê Hesekê bi taybetî jî li dewr û berên çarxereya Sebax wekê ku hûn jî di van dîmenan de dibînin çûn û hatin û qerebalixiyeke yek car zêde heye. Dayîk û bavên şervanên dîlgirtîne xizmên wan in, kes û karên wan in tev li vê derê kom bûne li benda wê yekê ne êdî dema ku demijmêr bibe du êdî ku karwanê dîlgirtiyan bigihêje vê derê ew jî wisa zarokên xwe kes û karên xwe bibînin. Her kes ji bo hinan hatiye, her kes ji bo kesekan hatiye, hinek ji bo zarokên xwe hatine, hinek ji bo zarokên xal û xaltikên xwe hatine. Lê bi giştî li vê derê qerebalixî û girseyiyeke yek car zêde heye wekê ku hûn jî dizanin temaşavanên hêja şeşê çileya îsal komên çekdariyên ser bi hikûmeta Demkî ya Sûriyayê ve ji taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê li dijî destkeftiyên Kurdan li ser axa Rojavayê Kurdistanê dest bi pêleke jenosîdkirinê, dest bi pêleke qirkirinê ya dijwar kiribûn. Piştî wê yekê jî îcar komên çekdar ve carê berê xwedabûn Reqqayê, Dêra Zorê û Tebqayê wisa şer û pevçûnekî dijwar rûdabû. Lê bêguman li wan eniyan şervanan berxwedaneke dîrokî jî raber kiribûn. Ji piştî wê yekê fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk ragihandibû ku ew êdî xwe ji herêmên Reqqa, Tebqa û Dêra Zorê vedikişînin ji bo ku rê li pêşiya şer were girtin. Di dema vekşandina şervanan da jî hejmareke zêde ya şervanan ji aliyê komên çekdar yên ser bi hikûmeta Demkî ya Sûriyayê ve hatibûn dîlgirtin. Ji piştî wê yekê jî nîqaş û diyalog û dan û standin di navbera fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk û di navbera hikûmeta Demkî ya Sûriyê de dest pê kiribû. Pişra 29 çileya îsal êdî her du alî gihîştibûn rêkeftineke yek ji xalên wê rêkeftinê jî diviya bû ku yan jî pêwîst e ku hemû dîl, hemû şervanên êsîr werin serbestberdan. Ji beriya niha jî nêzîka 400 şervanan di du gavên cuda cuda de hatibûn serbestberdan. Îro jî wê ev gav were cîbcîkirin û wê 400 şervanên din jî werin serbestberdan. Li gorî zanyariyên ku me ji navenda ragihandinê ya yekîneyên parastina jin ya pêjê jî bi dest xistine di nava van 400 şervanên ku îro werin serbestberdan da hejmarek ji şervanên yekîneyên parastina jin jî hene. Ew jinên dilwêrek, ew jinên şerker, ew jinên fedekar ku wan jî pêşengtiyeke bêhempa ji şoreşa Rojavayê Kurdistanê ra ji şoreşa 19 Tîrmehê ra pêşkêş kiribûn bi vî awayî. Belê temaşavanên hêja hêdî demijmêr nêzî duyê dibe û malbatên dîlgirtiyan jî welatiyên din ji yên seranserî bajarên Rojavayê Kurdistanê tev hevdûra li vê derê kom bûne li benda dîtina wan şervanan in, wan şervanên dilwêrek û wan şervanên qehreman hat dayekekî din jî li gel me ye ku lawê wê dîl hatiye girtin. Dema we baş be yadê lawê te li ku derê dîl hate girtin navê wî çi bû, kengî bû? Kalema ji me telefon kir got navê Sîpan Hêdî Misay. آخر شيء مرشتغلي قوفاء الكوبانيمة أتكم هرم تشلبية
وتليفوني يكتبوا ام قال لي كرت ام دايكن ام قال لك مين انا ام دعوه خورتي خوي كردادكن اول شي خورتي مي كردا واجي دايكم تمام از دعوه لا ياخذكم صاغ بالشهيده وندايه از دعوه لا ياخذك ابو سيمه هي لايمه وندايه از اريبي سيفاري راد كيفن سبيرادن ببابي مهات بمنا نهاتيه يعني اقرب كسبا مكتي امنا كاني نبخن نفخن زوجي لو كتزار چار زاروکی وی هنه يعني ام بنا نگو قال لي خورتي كردا ام خوازن زاريه خو زاريه ما وندا ولايه ميرو بوسه ما هوني بنظام صاغ مريه تلفون تشتك جرا ديمانك دنگك وي وهيش تو آگاهی معلومات لسر سيبان محيدين ورنك لا اخر تليفون كرغو فال كوبان متكارم چلبيه وقطبو از منا نگو ام خوازن خورتي مي كردا قشرابن ام دعواها اسيري خودكن ام دعواها خورتي خوي ونداي دكن تلفوناتك قربو جاره هريداوية چه قوت بو جاره هريداوية دمكو تلف افا دنگي وي جمنه قو ماما افا ادرم اتكم اشكو باني ما اتكلم تم هفالي خو چلبيه اي مثلا لا ام قلت لكم هم چلبيه چو جم هوالين خو جبوكو او هوالين ويين لچپر پیشر دکن جبوكو وان بتانه نهيله كرت سيبان زوجيه چار زاروك يواني هي او جي بهوار زاروك فامينا نقو افزارو كاناوي حرس بيرابن بيادي كابافي ما ادبي وري يعني بس ام دايكن والله العظيم ام تخازن قال لي خورتي ما كردا رابن ام تخازن رابن بس يعني ام رادب ام مسبيعيدي هاد ما تشكي حاضر كلمه قومركي ورشكي خلخك نهاد بس والله العظيم اقرو بيشو كتيك زبامه استما دستو چاوه تا یاده نگیری گلکی سپاس انشالله نها هونه ببینن بوی آوای تماشاوانن هجا مالباتن شروانن دیلگرتی مالباتن شروانن کو هاتنه اسیرگرتن اوجی بوی آوای تبل بندا زاروین خانه تبل بندا زاروکن خانه سیپان محیدین جی یک جوان شروانن هزن سوریا دموکراتیک کو لنافچه چلبیه یا باجار کوبانیه حوالن خو بتن نهشت بون چه بود چپرن جنگین هری پیشتا جه خو گرتو بو و س دیل هاتو بو گرتن افسه مهونی بونه لگوری کو دایکا ویجی گوتی حتی نه تو زانیاری لسر عقوبت و چارنوی سوی به دست نخستنه لی جنها تبل و داره کوم بونه لبندا وی که ندمکو او 400 شروان بین دمکو او اتوبیس دا بکوین او جی لاو خو کره خو ناوا واندا ببینه وسا دل خو بدیتنا زاروکن خو گشو و شاد بکن بوی آواییه قربالغی و گرساییه که یک جار زیده جی هیا بله تماشاوانن هجا گل مجی خلق مجی به همو بشو پیکاته نویوا او جیش بو کو پشتوانی خوشبو مالبات شروان دیلگرتی نشان بدن اوجی تبل و داره کوم بونه اوجی وک دستک که وک سکنه که وسایه کو ام حمول پشتا هبدونا یا راس گل ما خلق ما ده همو پیواژوین زحمت گل کرد لحد شار پارچه کردستان لهفدو درکتیه ایروجی د چاغه که وسادا دیساجی گل کس تبل و داره کوم بونه لدورو برن مالبات شروان دیلگرتی کوم بونه وسا اوجی سکنا خو پشتگیری و پشتوانی خوش بوان نشان دادن بله دما و باش به گلکی سپاس کمش بو و درفته اونجی رو هاتنه و داره هونه چه ببیجن جبو مالباتن کو زاروکن وان دیل هاتنه گرتن هونجی ایرو لکیلک وان ساکینینه وکه کنجوان را ببیجن امجی حتی داویه پشتا وانا چون که امزانن خلکی ما ده همو پیوانجوین زحمتا هر تم خودی لهبدو درکتیه هونه چه ببیجن ازو هفجينا خوم هات لبيدي كيما خوستن ببن بشك حميفي حميزه بندوار جوان شرواني ما براستي يعني انا يك وقت ما يعني هيفيم خورتن هيفيم بر هيفيم او دايك كوري خو بينن ودلي وان رحد به امك ملات مدخوازن دطنقايد جيل كيلكا هف سكنن ودفراي جيده لكيلكا هف سكنن اف شرفاني منن بنا راستي يك جمال باتا ما دنافان تنيه لي ازد بينم يعني اف كسيقون بين انكا بين بردان زنداني وان قش ايمنن كوري منن بنا
راسته تو راست بجی جبر کو دما وان چک و رخت را کرن او نبتن اجبو مالباتا خود شبون جبو گله خود شبون جبو دسکفتن شورش قش دارو من بنا قش دارو من بهيفي ما انا كا دايكي وان دليوان خوش وراحت ببيجي لکی سپاس ما مجبوطه بله زاروکین وان زاروکین ما توانن تماشاوارن ایجا بوی آوایی گله ما چاوا د پیواژوین زحمت د دمن هری زحمت و دجوار ده خودی لهودن درد کevin دای ککچل گلمه دما تا باش به یادی هون جی ایرو تv هاتن الوه داره هونه چه ببیجن چه پیامه که هونه الوه داره نشان بدن و جبو وان دایکن کو زاروکن وان دیل هاتنه گرتن ایسیر هاتنه گرتن هونه جبو وان دایکان چه ببیجن تایبتی کو انجی هیرو الوه داره نجبو پشتوانیه بدن وان راست ام لبيدا كان نبس او دايك تاني او زارو كان زارو كيوان لي بلي زارو كي مقشاي اب اركي ما تبعي ايرون بشگرتيا شرباني خو بكن او شرباني جو د خطا پیشي دي باراستنا گلي خو كرن برباني بربي گلي هان دكرن تشتكي نفكري تاني جو باراستني بكن برباني بكن ملتي خو باريزن ايرو يعني ازبجم گلكي هندك ام ايرو تاني البرسكنين يعني دبي ام بيتر پیش توان بگرین دبی تمی ام وقت خورد هزا کیبن وقت خورد بونا کیش برگو ایرو رو قل دبی الهج لبشتا هزا خوبه و ایرو رو ام بهفر دكملن يعني ام وان بهفر دكملن يعني ما فكي بچوك ايرو ام لفيدا كين دبي ام جولو بيترجي وقت بخدي الشرباني خدر كبن اب اي سيرانا بنا زاروكي ما تبانه يعني النتني دايك تاني الفيدا كيبن دوان ام هاتنه زاروكي ما اري راستتنا لبراستي ام هستي دايكك دلسوج كذبكر ايرو ام الهيبي ابان هي سيرانه ام بهيفين هي سيره دنجي بتباي در كيفن وملتي ما ودايكي هي سيران واي شهيدان بتشكي وق بيجي او دلسوجاي كيم ببي اللي حطا داويه ام اللي بشتا هي زاخوان وشرباني خوانه وامي حرتم خرد ببن ونفكرن امي كرد يعني وق بي كيم ببن تنبن ام تمي خردن وجبري بيترن وحزاري الصلاه ام اي خرد مين امن ودجمن وداگر كر اوي قلت ندبن اون گلکی سپاس ما مستسپاس بو هلوستا و هردیان به وی آوای تماشاوان نیجا تاوی کو تو زاروکین وان ین دیل گرتی تونن لی اوی پیام ددن دما کو وان شروانان چکو رخت خورا کر نبتنج بو مالباتا خو نبتنج بو تاخا خو نبتنج بو گونده خو شرکرن لی بلد بر پاراستنا دسکفتی و نرخین شورش دا شرکرن جلو را اوجی دبیجن کو اوجي حتى داويه لبشتا شروانان بن اوجي حتى داويه لبشتا هزن سوريا ديمقراطيك ببن وبردل اوجي تشد بلا ببا او تم لكولانان بن وبوي اوا يا راس خلق ما بهفدورا ايشن خو پارودکن بهفدورا زحمتین خو پارودکن بهفدورا برین خوی کو هشتا نه هاتنه کواندن کو هشتا نه هاتنه درمان کرن پارودکن بله گلمه گلکی قدیمه کل سر و آخید جی گلکی وسایه کو چقاسی پیواژوین زحمت چقاسی دکو دولاب کو بسر وان داورن لتجاری دست جوینا خویا بولا تجاری دست آخا خو تجاری دست رومت خو تجاری دست خوینا شهیدن خو برنادن ایرو روجی دمکو اف گله ما وسا بسکن و وینک پولا و جدیروکی لوی قاده دمکو لهبدو کوم دبن اول نه تنه چند دیمن و چند بویرن جریزنه لبله اول سکنه که وسایه کو بیراوری خو جره و هشمندية كولكتيفيا ديروكي دقرقو حتى داوي عمل سرفي آخبن بناستامه بتشاندو بهبونو بخابونو بكردواريا خوا بجين بله تماشاوان هیجا کسی که دنجی لوی داره لگلمه که اوجی جبو لاوی خال خواهد جبو کره خال خواهد دم باش ناوی چه بو لکو داره هاته گرتن چند مهبونه که هاتیه گرتن سر چاوا ولش دسبيل كيدي اختي دير حافري هات قرتن نافي روني عبد الحميد حسن جقام شلوي خدي بجبوي هاتنه سه مهبونه که هاتیه گرتن جدما که هاتیه گرتن و تو تلفون تو پیوندیه که تلفونیان تو اینه و تو آگاهی تو معلومات سر بدست خستنه بخدي هاي مشكي تني وام قالك جبوي ديش النهمه إشامة جبوي قالك مقرانه
هایا و افسر سه مهونی بونه هایا و تو آگاهی جب دست نخستن هایا و هیچ شینینه اونها هاتنه لوی داره جبوکو اوجی جه قد ناوان 400 شربان دا بگیره و سهونو ببینه ان شاء الله ان شاء الله متخوازن والله ما هاتنش بويا متخوازن بيبين نزيده والله ان شاء الله بله دا خازن و خواسته کن و چنه ام تخوازن هوالي ما كشفا قرن سلامتي وكيني نزيده بله گلک اسفاز ایجا باشه تدی دمه که هون و داره خلک مدی بینن و سا حمول لهبدو کن بونه بلکه گلک جوانه هنه یعنی زارو کنوان دیل نکتنه دست لی اوجی جبوکو دعم بدن و جبو پشتوانی بدن و اوجی تب هبدو لوی داره کن بونه و که سکنو و هفگرتنه که جواکی یا خود چه بیل سر ویا که و نچه بجدما کن دی بینن گله مد ایشان دا زحمتیان دا حمول کلک هبدویه و دمه چه هست چه مشاعر چه شعور بارا چه بخودي مقلكي كيف خوشن بهاتنا ملت بيشكريا ملت يعني ام تشي بيجن هوالي منو وقت بيجي زاريه في ملت بو في ملت يدور دركتين يعني زاريه ملت كي زاريه ملت وام حمو بهاف هانا سرسرا وسرچاوا سرسري من سرچاوا چاوا بله بویا آوای تماشاوانین هجا یا راست دما کو مالباتن دیلگرتیان دما کو مالباتن شروانن ایسیر مالباتن دنجل دورو برن خادبنن حمو بشن جواک دم کل دورو بر خادبنن او جی وسا هزو انرژی و پرفورمانس که ارینی جوان ورد گیرن جوان بدست دخن چونکه بویا که جار کدن ته اثبات کرن کو ام تم لکیلکا هفدونو حتی داوی ام لکیلکا هفدو بنجی ام هنجی پیامان راگیرن بلوه درج برکو قربالغی و گرسیه که یک جار زیده هیا یاد دما و باش به هونجی ایرو هاتن الوه درج بو شروان دیلگرتی هونه چه ببیجن و دره جبو دایکن کو زاروکن وان دیل کتن دست جبو دایکن وان شروان قهرمان وان شروان شورشگر کو حمو پیواجوین زحمت در باس کرن لی تجاری رومت خو ندان دست هونه چه ببیجن از جوا دایکار بیجم برا جاوی و رونی به دلی و خوش به انشالله ایرو و حریک دلی خوش به و زاروکی بگه براستی دلی مگلکی اشیا براستی ام گلکی یعنی ام چی بیجن زاروکی مولو کتن دست اسیر بون کسکی دنگ خانه کر دنیا همه مرخایم بو براستی دنیا همه مرخایم بو ام دبیجن تجار زاروکی ما تسلیم نبون وام تجار جداج في دوزا خبرناد حياه نقطك خويج دجاني مذهب ام يبدو في دوزا خدب گلک اسپاس اوشی دایکا شهیدان بو از باور دکم نوس از دايكا شهيدامه و اي سيرجي لاوكتي منه ان شاء الله تفسر بس بین بردان گلک اسپاس یاد تو هر هبی بله تماشاوانن هجا اوجی دایکن شهیدانن اوجی تبل و دره کوم بونه وساج مالباتن وان زاروکن دیلگرتی را جوان مالباتان را و یکی دبیجن کو ام حتی داویه تبل پشتا هفدونه ام حتی داویه یکنو تجاری تو کس نکاره مذهب جدا بکه تجاری تو کس نکاره مذهب دو بخینه بله یا راست و داره قربالغیه که قربالغی و گرسه که یک جار زیده هی زندان و گرتیگه دبیرا کلکتیفیا کردان دا خودی گلک واته جدانه داگرکرین کردستانه دما کو زاروکین کرد دما کو شروان و شورشگرین کرد دیل دگیرن وان دخن گرتیگه و زندان خو وسا پلان سازی و آرمانجا خدا دینن کو بگرتن و بریکا اشکنجه دجوار او بکاربن وینو هشمندیا کلکتیف یا کردان تیک ببن لبله کردان جسرانسری دیروکه و حتی انها هر تم گرتیگه هر تم زندان کرنه ناوندن برخدانه کرنه ناوندن سرهلدانه کو تجاری سر و چوگین خو ناتاوینن لبله تام برواج و عکسی ویکه گله کرد جسرانسری دیروکه و هر تم زندان ترنه چورسکن ناوندا برخدانیه بله تماشاوانن هجا دوسیه دلگرتیان مروف دکاره د عالی حقوقی د عالی یاسایی دا چاوا بنرخینه چاوال سرویه که راوسته اما د عالی حقوقی دا جل سروی خالب چکیل و دره گوتوبیش بکن پارزر محمود جمیل یه سریکانی لگلمه دمات باش به ماموسه سپاس کمش بو و درفته د عالی حقوقی دا مروف دکاره دوسیه دیلگرتیان چاوا بنرخینه چاوا تقییم بکه بله
سپاس جوار ام سپاسیا کانالا روجاوا دکن سروی درفته راستی بری گشی از کس و کارن وان کسی گرتیر پیروز دکم و ان شاء الله ایما ایجی او بخیر و خوشی وگرن جم کس و کاری خو ایما وکنرینا حقوقی لوی روشا چه بویه ام دبینن کو وانا وک بعربی دبیجم مخفیین قسريا يعني بزوره دست لسروان هاتیدان جبر اوانا ندیلن وانا نتشرکی دهاتن دیل کرن اوانا لهف هاتنك هبود اورتا قصده وحكومتا دمكيده سر اساسي وي هزيمه فكشيان ليوان مخابن نراست مردر كتن خيانت بمركرن وافكسانا خصن بندستيخه ام في كاري جو بيرابون شرمزار دكن وام باندكن جواكا ناف دولتي جو بربرسياريا خرابه لهمبر ايش وازاري جوفان كسي مديتن جبر كسني بسوج وبسدم هاتن دستر كرن يعني افيا وقت بي شرمزاريه كش حكومتا دمكير روبلك رش دديروكا وانده باشا ما مستا بحثا جواكا ناف دولتي كر او بيوستا تشبكن يان او شما حتانها تو گاوک پراتیکی تشتکی عملی سر روی عرضه پیک ناین ناویژن سدما ویا که چیه کو اوجی لگوری ته خاصن ارکو برپسیاری نخوا پراکتیزه ناکن والله ما مستا لباش هر ايش حكمه ام دولتا ترك دبينن دولتا ترك بهيزا خو بتكليه خوي ناف دولتي فشار تمدك جو بيتر ملتي كرد بيشين دجمنانتيه دك يعني رولا نتوي يكبويجي وقت بيجي مخابن ما نديت يعني افيا اركي وان بو قوانها او حاضر بانا ووقت بي بيشوازيا فان كسانا بكرانا لمخابن تشاندا وان جينين فيا شرمزاريك جوان ريجي لمخابن اما ام دبيجن برجواندية ابوري بونه جي وقت بيجي جرح انسان وما في مروفا بقلكي قرينكتر لجموان مخابن ام فياجي شرمزار دكن دوی جواکا ناف دولتی برنگکی اخلاقی بمورالکی بلند نزیکی روشا مروفاهی ببه اوانا وک مگو تو گناه نکرن يعني لهفهاتنك بيكتانين لمخابن وقت بيجي خيانت بوان ربو ودهاتن دستسر كرن گرک آنها وک مگو يعني شاندك جنتوي يكبوي ج هف بيمانه ما گرک وقت بيجي الفيدا اوجي آماده بانا بشداري كيف خوشيا مبانا گلکی سپاس بوده پارێزەر محمود جەمیل یەک سەرێکانیە گەلکی سپاس بەلێ تەماشاوانên هێژە بوو وی ئاوایی بوو دا عالیە حقوقی داژی gelek rexne li bêhelwestî û li bêdengiya saziyê navdewletî taybetî jî saziyekê cîhanî weke neteweyên yekbû tê girtin ku heta niha di çarçoveya yasa û rêsayên ku wê bi xwe danîne tu gaveke praktîkî neavêtine dema ku mesele dibe doza dîlgirtiyên Kurd ew jî xwe li bêdengiyê datînin lê ji wê zêdetir gelê me bi hevgirtina xwe û bi sekina xwe ya dîrokî ew dîwarên bêdengiyê jî şikandine û gelê me wisa dibêje em ê bi xwedî derketina li hevdû li her çar parçeyê Kurdistanê em ê bikaribin mafên xwe bi dest bixin û em ê wisa ber bi serkeftineke dîrokî û ber bi serkeftineke mezin ve jî biçin. Belê temaşavanên hêja hêdî hêdî otobêzên ku 400 şervanên dîlkirî li wanin li nêzîkî qada çarxereya Sebax ya li bajarê Hesekê dibin li vê derê jî gelê me jî bi eşq û geşbîniyekê mezin li bendawanin dayika dîlgirtiyekî li vê derê ya di lawê te ye kurê te girtiye. Kengî hate girtin li ku derê hate girtin? Ev sê me hatiye girt, sê me û bîst roj Reqayê hat girtin. Sê meh û bîst roja wî bûne hatiye girtin. Ev jî lawê wê dayikê ku li Reqayê hatibû girtin ya dê ev serê sê meh û bîst roj bûne te got hiç tu dengekî xwe tu telefonek we tu malumat li ser bi dest nexistin. Na, tit malumat, tit deng, tit telefon mernat. Em nizanin, em dizan tişkî ser. Hiç tiştekî li ser çarenivîsa wî li ser aqobeta wî nizanin. Na, tişkî nizanin.
باشه عادی از گلکی سپاس کم انشالله نه دما کو او 400 شربان بین في ديوان ام بن ديوان شافي ما قري ميري جبيزي بن ديوان أبغى قلت لك 400 حبيبين إن شاء الله زاروكي مجي نبان يصير هذا هر إنسان يصير إن شاء الله يرو بقري حمبيزا ضيق أخوه بس أم تعبي راسي أم تعبي مزواب ودلي ما ديش تخصني زاروكي ما بقري مش كده ناقص نگری یادی روندک انت گلکی بهانه انشالله ها هونه و جاره چاو خوا دل خوا بدیتنا وان شروان خوین قهرمان وان شروان خوین دلویرک گش بکن شاد بکن إن شاء الله مهيبين هر إنسان يصير بقر مال باطخة بقر حمبيزا جا خدن بس ضايق تعبين ضايق إشيان حزري ونما أم ضايقين يرو يصير من بردن بس أم زاروكي خد خازن بله تماشاورین هجا و جلاوی و دایکی لرقای هاتبو گرتن لرقای جارا هری داوی هاتبو گرتن بگومان داخاز تمام مالباتن جی اوکو زاروکین وان ورن سربس بردان جارا کدن دل خو چاوی خو بدیتنا زاروکین خوین اسیر گرتی شادو گش بکن بله گرسه و قربالغیه که یک جار زیده لحمو کولان باجار حسکه تایبتی جی لف جه دست نشان کری لقادا چرخره صباح کو جهات بو دست نشان کرن کل و دره و شروان دلگرتی شروان اسیر ورن و دره یاده چی اتا گرتی؟ ابنك ابني صار له 7 سنين صار له 7 سنين مسجون كيف انسجن وين؟ على طريق ام فور مسكوه احرار الشرقيه وصار لي 7 سنين محرومه منه يا رب يكون 7 سنين ما شفتي 7 سنين ما شفته لا والله يا رب يكون بين الأسرى ويطالع كل هالأسرى ويرجع كل ولد لحضن أمه بس متنا بس والله متنا لا ليلنا ليل لا نهارنا نهار بس يا ربي بس إن شاء الله خالي رح تشوفيه بأقرب وقت إن شاء الله يرجع لكم بخير وسلامة بله تماشاورین هجا و جدایی که کش پیکاتای عربه دبیجه کره ولاوی بریانها 7 ساله لسر ریکا ایمفور لدورو بره سرکانیه د پیواژویا شر سرکانیه ده هاتیه دلگرتن و حتی نهاجی تو زانیاریه که لسر چارنویسا کره خو به دست نخستیه اف 7 سالن کل بندا کره خویه او جینها لوی داره کوم بویه لوی داره جه خواگرتیه بهیوی و به امید آویه که یکو دم اتوبیس به بکی جوه داره او جی پشتی 7 سالان کره خواه ببینه وی جدلو و هناوین خواه هم بیس بکه بله تماشاوانین هجا ایدی هجمارک شروانین هیزن سوریا دموکراتیک قصده و یکینین پاراستنا جن یپجه ین دیلگرتی گهاشتن باجار حسکه اوجی شروانین یکینین پاراستنا جن یپجه نه شروان و فرماندارن یکینین پاراستنا جن یپجه نه اوین کو سربست هاتبون بردان بوی آوای وکی کونجی دبینن تماشاوانین هجا بله تماشاوانین هجاب وی آوایه شروانین دلگرتی شروانین هیزن سوریا دموکراتیک و یکینین پاراستنا جن یپجه نها به جوش و گرسه که گلکی مزن لباجار حسکه لچرخره صباح لباجار حسکه دینا پیشوازی کرن شروان و فرماندارن یکینین پاراستنا جن یپجه دلگرتی لوی داره دینا پیشوازی کرن اوجی نشانه سرکفتن بلندکن نشانه سرکفتن دروشمن سرکفتن جالی شروان و ده بلند کرن بله اوجی بوی آوایه شروان بجوشو بگرسه که یک جار زیده جالی گل مواتین پیشوازی کرن پیشوازی که گشو گر پیشوازی که گرم لوان شروان انته کرن اوجی او دیمنن راستن چه چرخره صباح یا باجار حسکه هیدی وکی کون دبینن آن دو اتوبیزن کوته دا شروان تیدا بون او و درجه هشتن چرخره صباح یا باجار حسکه و تینه پیشوازی کرن شروانن
شروان دلگرتی بوی آوایی نیشانه و تلیلین سرکفتنه برز و بلندتن وند نیشانه نوانی سرکفتنه دا جدی بینن کو جارت کدن سوزا برخدانه تیدا خویاد به سوزا برخدانه سوزا مزنکرن آسا تکوشینه تیدا برز و بلند به نیشانه سرکفتنه بله تماشاوان هجا پشتی چند مهن بندماینه پشتی مهن بندواری و بندماینه که دجوار ایرو وای ایدی او کیلی هات ایدی او دم هات شروان دیلگرتی ایدی دست وان و مالبات وان دجهجا هفودن دست وان و مالبات وان دجهجا هفدو لفدره لباجار حسکه گلمجی بگرسایی و قربالغیه که یک جار زیده لفدره تفکون بونه و ایدی بندین چنگی کو دریه اتوبیزان واره وکرن و ایدی زاروکین خواه همبیز بکن وان پیشوازی بکن بله تماشاوانین هجان هجی هجمارک شروانین یکینین پاراستنا جن یا پجه چیه تاگرتی بو؟ چیه تاگرتی بو هاتیه بردانیان واد بده چند محبونه لکو داره هاتی بو گرتن؟ در حافر بو در حافر هاتی بو گرتن هاتیه سربست بردان هونین هاوی ببینن پشتی سه مهان هونه گرتیه خواه ببینن هسته هاچنه ولا از قربانا شربانا ببلا ولا از قربانا یا بولا بله تماشاوانین هجا بوی آوایه گرتیه وان پشتی سه مه و نیوان جاره یکم او جهاتیه سربست بردان نهوان جی ناوی بهیسنه و بوی آوایی هستن خو کیف خاشی خود درد برن دینن سر زمان و داخاز و امید آوایی یکی دکن کو حمود دیلگرتی سربست بردان ورن یعنی سربست بردان بوی آوایی هم کلین کیف خاشیه و همجی کلین خمگینی هر دو جی خوال هفدو دپیچن و د انجام دا اتمسفیره که وساجی درد که و هوله چند محبونات گرتی و تلکو داره اسیم محبی مزمم جوتم گرتن هات الممجي اره شاوابو ونبرن كيجان حبسه برن كيجان والله لما عسكري من باش هاني منبجي شاوابو معامله وان شاو معامله وانا هانيك باش بينك باش تحقيق هذا كوتاك هابل چند كسب روشه حوالي انت روشه حوالي باش حوالي بربين حوالي بحزوره معربو قال لك هاتبن قرتن تقول ونشر الشيخ مسعود ام برنام قال لك وتن قرتن بله درباسی به تو چیه وی باوی خاله گندم خاله گنده باشه بوی آوای تماشاوانین هجا و جید برخدانا شیخ مقصود و اشرفی دا دیل هاتبو گرتن لگوری کو دبیجه هینا گلک حواله نوانجی دی گرتیگه دمانه ده حبسه دمانه بوی آوای کلین کیف خاشی و کلین خمگینی خال هبدو دبیچن هر دو تیکلی هفدو دبن کسی که دنجی یک و دیل هاتیه گرتن اوجی بوی آوایه مالباتن دلگرتی اندنن اوجی تین و وینه و صورت زاروکی خواه نشان وی ددن کاد هیاما گرتیگه هدا لگل هفدو بونه از دکارم لگل تباخفم درباسی به سلامتی به تلکو داره هاتی گرتن الشيخ مسعود ودم قرطان چند محبونه اون هاتنه گرتن و هون برن کی جان حبسه شورما عمودنا قرطان عم برن حبسية من العسكري الحلبة وشيك ما برن سياسي مكافحة الإرهاب وشيك ما برن وطن معاونين راقو وشيك ما تسليم فلوكر چهار محبونه تگرتی بوی معامله وان چابو دانو ساندرا وان چابو اون چند کسون لگل هفدو ده حبسه دا بون دگرتی گه دا تقريبا 6 كاسبين وشيك عموتن وقت عموتن راقو چند کسون هاتن بردان جوی 100 کسی تقريبا 400 انا كان 400 اری هجمارا گشتی اون 400 هاتن بردان باشه دا گوت بخاج عفرینش کو در عفرینه ايش مباتهم توج ماباتا تا گوت او جه گوت لی گرتی بوی قال لك كسن دنجل قالتها بون قال لك شربان دنها بون آرم كمان دوسابين فوجي بين رزقري عفريني بين سلامتی به درباسی به جارت کدن هم بخیر هاتن جارت کدن الحمد لله على السلامه بوی آوایی او جی هجمارک دایتن هجمارک باون کو فوتو و وینین کس و کارن خواه نیشا وان ددن که او جی وان دناسن یان وان
ناناسن بوی آوایی بو لگوری کو شروان دیلگرتی دبیجن ده هیاما گرتیگه دا ده دماکو او گرتی بونه او راستی سرداری و راستی معامله کریتو و نباشی جالی وان کومن چکدار و هاتنه بله تماشاوان هیجا ده چارچوبه جیب جی کرنا خالن رکفتنا 29 چلیا ای سال یاد نابرا فرمانداری گشتی هزین سوریا دموکراتیکو و حکومتا دمکیه سوریه دا د چارچوبه جیب جی کرنا خالن اور رکفتنه دا یک ج خالن و انجینی گسرکی او بکو پیوست بو همو گرتیگه ورن سپیکرن همو کسین ایسیرو و دیلگرتی ورن سربست بردن ای روژی د چارچوبه جیب جی کرنا خالن و رکفتنه دا 400 شروان هزین سوریا دموکراتیکو شروان اکنین پاراسنا جن او جی هاتن لوی داره گهشتن باجار حسکه جالی مالبات کس و کار و خزمین خواه هاتن پیشوازی کرد. بله تماشاوان نیجا کسی که دنجی دیلگرتی او جی هاتیه سربست بردن از باور دکیم و بخواهی جعفرینه پرانی اوان جعفرینه. بله تماشاوان نیجا کسی که تو بخواه جعفرینه امامو تو بخیر هاتی سرچاوا سلامتی به چند محبونه تو هاتیه گرتن هاتم گرتن شی مسعود غربی هاتم گرتن مقصود اون هات چاوا بو دما کون هاتن گرتن بو یار حادثه چاوا چه بو ام بوت گرتن ابر مارگو داره ام دار کاتن غیب ام عوار دوتن گرتن برای هاتن گرتن سه ماهان حبسه دما چند کس بو ام پربین نیسکی 10,000 ماره هاتن گرتن اون گله کس یه بو یارا شیخ مقصود اون اره عرب کرد کرموج گی هاتن گرتن اون گیب هفدورا هاتن گرتن دیار اجمارا و گلک بویا هون گلک ایجا پشتی اون شیخ مقصود هاتن گرتن تگو ایجار هون آنی نمو من بجی اره اموتن من بجی اموتن پشتی ویج ایجایی رو هون هاتن سرن حلب سیاسی جنویه معبرن جنویه سیاسیه باشه معبرن من بجی شی اون چونه من بجه بله باشن هات تو هاتیه پشتی سه ماهان تو هاتی سربست بردان چه هسته تنه توی چه ببیجی توی جگل مرا چه ببیجی جگل اموتن تابع بولو بنام که ببین چه شو ام گوان کار خوب بکاره ها یعنی هون دی سال سر کار خوابن هون سر ارکا خوابن تجاری هون دشت تکوشین خبر نادن تجاری حبس نوان نکار نه حتی مرن ام بارنود ان شاء الله ام یعنی هون دست خطا خبر نادن دشت کشتو حتی شهادت حتی هم خوینا استماد ام بارنود ان شاء الله گلکی سپاس بله تماشاوان هجا بیوی آوایی تویکو شروان دیلگرتی ده هیاما گرتن ادا راستی اشکنجه دجوار جی هاتبون راستی سرداری و معامله کریتو و نباشی هاتبون جبکو وین آوان و رشکاندن لوکی که هنجی دیبینن او شروان جاره کدن و سوزه ددن و سوزه نو دکن کو جاره کدن او وگرن تبلی ناوا رفن خو پاراستنه ببن بله در باسی به سلامتی به هم بخیر هاتن تو بخوش کو داره و تل کو داره هاتی گرتن کنگی هاتی گرتن اش باجار قامش لو مگونده گرسور سرچاوان ام باجار دیر حفر هاتن گرتن دیر حفره هون هاتن گرتن چاوابو هون برن کیجان حبسان دانو ساندنی وال گلوات چاوابو معامله وان هون چند کس بون گل هب ازو 5 کس گل هبون و حوالی من دیجی نزیکی ما بون اوجی فرعي امني عسكري بون ايمن فرعي امني سياسي بون فصال نباش من التعذيب وتشتهبوا فصال ايمن خويا از نا بس فصال هفال هاتن شعبي اولو يعني بله وسا ديار هنا كس هاتنا تعذيب كرن اجانها بشتي 4 مهان اجانها بشتي 4 مهان تو هاتي سر بس بردان چه هستنه و هون اجيرو شون وا تيكوش كيف خوش بلي ملتي كشي ومي بردوام بكن بله تماشاوان هجا شهروان کدنی دیلگرتی اوجی سربس هاتیه بردان در باسی به سلامتی به هم بخیر گذشتن در باسی به سلامتی به هم بخیر هاتن تلکو در هاتی گرتن و اب چند مهبونه گوند گرتی جه دانن از هرموشی هات بوم گرتن مبرن حبسه عیاش عادیری بلد ام دورا هفته حشته کسیبون هفته حشته شهروان هزن سوریا دموکراتیک قصده اون حمول گل هفته باشه ایجانا پشتی چند ماهان هاتیه سربست بردان چه هستن تنه و جیرو شونوا توی تکوشینا خواه برخدانا خواه هونه در بسی قوناخه که چاب والله می حیات
خوينا داويجي شربك ها خوينا داويجي حيا خونا حيا دلوبا خونا خايا داوية يجي هنا دنافا هزن سوريا ديمقراطيك ناف شرفان دا چه راست بله تماشاوانین هجا بوی آوایی بو وکی کمش دسپیت ده حتی داویه جوارا شوپاندی شروانین دیلگرتی چه پیام نشان دادن یک پیام که دیروکی و یک پیام که برزو سرکه نشان دادن کو داگرکر و نیارن کرد و کردستان تجاری به اشکنجه و به حبس و زندان و گرتیگهن خواه نکارن ریل پیشیا تکوشینا ما بگیرن وان شروانان پیامک برس کردن گوتن برخوادان جیان حتی داویه اما لدو شورش و لدو فکر و رامان و پارادیگمای خوابن افجی بگومان به تنا سر خواه برسوه که خورد و برسوه که هری به هیزه جبوان داگر کرن ولات ما کردستانه بگومان کیلین خمگینی و همجی کیلین شادی و کیفخوشیه تف تکلی هفدو بونو ده انجام ده اتمسفره که جدا در کته هوله تماشاوان نجا ایرو 400 شروان هاتن سربست بردن 400 شروان دیلگرتی یعنی هزین سوریه دموکراتیک و یکینین پاراستنا جن و دناف دا بگشتی 400 شروان بونو بگومان هینا جی هجمارک جی شروانان ده زندان و گرتیگهن حکومت دمکیه سوریه دا مانه تماشاوان نجا لگوری رکفتن 29 چله جی پیوسته کو او همو گرتیجی سربست ورن بردان همو گرتیگه ورن سپیکرین و هر کسی لدایک و بابن خواه لخوشک و براین خواه لکس و کارو و لمالباتن خواه وگرن بوی آوائیه جاره کدن جقادن شورش روژاوای کردستان تاوی کو پیلن جنوسید کرنجی لدیجی گلمه پیک هاتن لدیسا جی دروش میا و شعاره برخوادان جیانه و حتی داویه حتی سرکفتنه اما لسر و آخه بسر بلندی و بسر فرازی بشین جناوا قادن شورش پیلن و پیامه جاره کدن برزو بلند بون تماشاوان نجا بوی آوایی بو مج دسپیت و حتی داویه کیلی بکیلی جوارا شوپاند اوه بویرا گیرینگ سپاس کو الما تماشا کر ام جی تف بهیوی و به امید اوه کنکو همو شروان گرتی همو شروان ایسید و گرنا و مالباتن خواه هر بشین